Pondok Pesantren Putra Salaf Darun Najah Kledung Kradenan RW 3 Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Balik yang akan seloan berkahi, ojo kawe angko ojo lada lan ojo jahil, ojo ati serakah lan ojo jalimut, ojo buru aleman lan ojo lada. Wong lada pan gelis mati lan ojo ati ngiwong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sopo nandur bagus bakal panen uga, seneng ayam bahagia anak putu sakluwarga. Lamun dadi penggede perintah anak buahe, ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dhewe. Dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eling lan waspada dawuh kang utama, seneng jiwamu lan atimu, ojo salah tompo.
dadekno sengsara dadi wong agung kang minulya tumindak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Indah kewajiban kanthi dasar iman, akhlak bagus tumuh sabar alus noto ati mapan, taat lan ngabekti perintah Gusti, tindak nong ibadah netepi perintah amal kang pinuji, nadong ridha rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepalikiakan seloan berkahi, ojo kawe angko ojo lada lan ojo jahil, ojo ati serakah lan ojo jalimut, ojo buru aleman lan ojo lada. Wong lada pan gelis mati lan ojo hati ngiwong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
tandur bagus, bakal panen uga. Seneng ayam bahagia, anak putu sakeluarga. Lamun dadi penggede, perintah anak buahe, aja nganti keras kaku, sak seneng karepe dhewe. Dadi yo sira pelindung, perintah kelawan kira-kira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eling lan waspada dawuh kang utama, seneng jiwamu lan atimu, aja salah tampa. Pitutur kang luhur, perintahe agama, aja simpang siur tindak ngawur, dadekno sengsara. Dadi wong agung kang minulya tumindak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Indah kewajiban kanthi dasar iman, akhlak bagus tumuh sabar alus noto ati mapan. Taat lan ngabekti perintah Gusti, tindak nong ibadah netepi perintah amal kang pinuji. Nyadong ridha rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.